Isigodi Thembisa esikole khona kanti ke province iGauteng la sikhona khona hlelana nodokotela la Mkhulu somaHhashi somaHhashi unjani siyaphila mne wethu njani kodwa hayi no singapolisi maseko sibheke la udaba engathi abantu bangaba nayo imibuzo mhlophe nabana confusion noma ukudideka udabeni la khona sibona abantu baningi abathwasayo njengamanje yabo kuthini ukuphawula kwakho mhlawumbe ungathini ukuveza mhlawumbe injula yolwazi ngokuthwasa inabantu esidinga bethwasa mhlawumbe abanye mhlawumbe bathwasa kungafanele njalo mne wethu sibambe isihloko esenza ukuthi namhlanje abelaphi bendabuko bayathukwa kuphi nakuphi emsakazweni kuphi nakuphi ubona indaba enkulu kakhulu indaba yokuthwasa ingane encane abantu abadala kuphi nakuphi emadrobheni kuphi uhlangana nabantu bathwasile bafaka ubuhlali namhlanje ke siyichaze le ndaba uyabona ukuthwasa khehlala mina kunenkinga yodwa kufanele sibheke umuntu ethwasa uthwasa ngoba kuthiwa unobizo lokuthwasa unobizo kanjani kunezimpawu sisazokhuluma futhi ngezimpawu zokuthi umuntu kufanele athwase noma kwenzakalani kuyena kodwa kakhulu nje ukuthwasa masibamba ngamafuphi ukuthwasa yini ilapho khona umuntu esuke nobizo ngokwaba kubo kunesiphiwa nikezwe sona ingabe isiphiwo sokuthi kubo kunesikhwama mhlambe kumele asiza abantu noma uyena okhethiwe ukuthi ayogidela umndeni wakubo noma sithi ithonga la kubo ngamanye amazwi mangathi ayogidela ingoba ukuthwasa fanele sikwazi ukuthwasa kuhlukene khehlala hayi ngoba wonke umuntu othwasayo kumele athwasele ukuthi uyoba inyanga uyalapha into emoshe ubona kugcwele inyanga kugcwele izangoma kakhulu ngoba izona ezithwasayo into emoshile indaba yokungahlukaniseki kwezinto ukuthi kunomuntu othwasa ngoba kufuna alapha abantu kunomuntu okufuna athwase ngoba eyogidela ithonga kunomuntu othwasa ngoba esegula emfowethu ngoba kunokugula okukhona hayi ukugula mhlawumbe ukuthi lo muntu ugula ngoba kuvele fanele agule kungenxa yethonga thizene selinenkani kuyena noma ehlelifuna ukuthi aligidele loyo muntu uyahamba efike egobela lo yamthwasisa amdlisa amagobongo ngoba into ebalekile ngokuthwasa impande kunempande kuthiwa lapha iyadliwa ile mpande sikhuluma ngayo ukuthi umuntu mezothwasa sifike simdlisa impande le mpande simdlisa yona impande leyo esuka idingakale ngokwethonga lakhe omunye uzoba nemfuzo ukuthi ukuthwasa kahle kahle kuyinto okufanele ukuthi ugobela ngoba siyogobela ukuthi hayi umsize kusuka eqaleni uziyogcina lapho ukuthwasa kakhulu umfowethu kusebenza ngendaba yelokhu njalo umuntu lapho kufanele kubonakale kucaca ukuthi amaphupho akhathini ngoba into kuyiyona enkulu kakhulu endabeni yokuthwasa amaphupho womuntu yekhehla lami uyathwasa manje ayithonga lakeni liyachaza ukuthi no njoba uthwasa wena kumele uthwase 2 weeks ithonga lapho lelo kwangubane thina sithi mhlambe sithwasisa 5 years uma mina ngizothi ithonga lakho lithi likuthwasisa 2 weeks mina ngithwasisa 5 years so ku wrong lokho yingakho ukubona abantu bengaka bethwasile kodwa bengenzi lutho omunye uyasho ukuthi izangoma kunesangoma esihamba siyothwasa sibuye singaphethe lutho ungathola ukuthi isithwasile vele sithwase kahle cha ugobela wenze kahle kodwa vele wayengazeli wayengathwaseli ukuthi uzolapha yena wayegcina ngokwethonga la kodwa kumele maniqala seniqala lolu hambo lokuthi uyathwasisa umuntu akabe nayi understanding naye umuntu ukuthi njobe ethwasa uma amaphupho akhathini nawe ngokuhlola kwakho ukuthi no njoba sikuhlolela mne wethu wena cha ukuthi akuthona isikhwama lesi kodwa kugidela ithonga okusho ukuthi uzothwasa uqeda udlela empande sikufaka iphandla sikufaka ubuhlali sikubuyisele ekhaya asikubuyiseli nasikhwama ekhaya awushaya awunawo amathamboni ukuthi uyofika uhlole hayi wonke umuntu ukuthi uyothi mayithwasela abuya hlolela abantu alapha abantu omunye uzothi mayibuye kunabantu abathwasele sibaziyo kodwa namhlanje mangathi uhlangana naye akanabo ngisho ubuhlalo bodwa hayi ngoba ukuthwasa usathatha izinto wayishisa wathi sesindisi cha kodwa into eyenzeka lapho kusuke loyo muntu loyo kwakumele aye lapha usebuyile uthatha ubuhlali idlozi lakhe liyasho ngokwesikhathi thizeni ukuthi no usungakhipha uyabukhipha uyabeka
usekugcinile lokho kufanele akugcine kodwa kubhlungu kakhulu oyinto ngathi ngithintwa womunye umalo wathi umalo lona Mkhulu ingane yami inemimoya ngithema ngilokhu ngihamba kuthiwa ithwase ngathi nangakho ingane wathi ina 14 years wathi kuthini ukuphawula kwethu sizinyanga ngokuthwasa kwengane na 14 years mfowethu ngifuna ukusho ukuthi ukuthwasa kwengane kwakukhona nasemandulo but kunalento okukhulunywa ngayo sike sithi umuntu uyacelelwa kunamagobongo ashawela umuntu ngoba ecelelwa uzobuza mhlambe ngokuthi uthi wena ucelelwa ukuthini usemncane sisacela ukuthi Nkosi yami aqede isikole bese yaqhubeka ke ayoyidla impande kodwa kwamanje siyamcelela ucelelwa ngani ngamagobongo unamagobonga aqondene nokuthi umuntu ucelelwe aqede isikole ngokomthetho kuyilihlazo noma kuyichilo lokho ukuthi uthola ingane ena 12 years sithola sifaka ubuhlali noma ithwasa futhi kwakufanele icelelwe ukuthi akiqede isikole senga ukuthi masiqede isikole bese yawuthatha kumsebenzi kuyilokho uma kungathiwa thina sabala bendabuko siba neqiniso kungahambe kube khona ke la okuzokuthi mhlamba abantu beye phambili ngalokho ngoba sabala bendabuko kudingakala ukuthi thina sibe neqiniso uma umuntu kufanele athwase akazo ukuthi kufanele athwase uthwasa liphi ithonga ingabe uthwasa ithonga lakhe abomama wakhe ubani umuntu omngenile ngoba khambe kwaba nenkinga enkulu yokuthi ubani umuntu omngenile lo muntu umuntu uyathwasa kodwa akazi nginobani umuntu uyathwasa akazi ukuthi uthwasa ithonga la kuphi kodwa uthola ukuthi kunalento enye abantu abayikhohlwayo okay unalo ithonga selihlanjululiwe ake ulande lapho endabuko mayithi uzokuthwasisa ukuthi ucela ke akuvulela amaphupho ukubone kahle nawe abantu bakini bafike beyixoxa angithi unokuzwa abanye abantu mebekhuluma indaba yokuthwasa ukuthi mina ungabona umuntu wakithi wavelwa phuma ebusuku wagijima savuka esendaweni ethizeni kwakhulunywa ngani lapho kusuke kukhulunywa ngendaba yokuthwasa yingakho ke namhlanje kufanele sabala bendabuko ukuthi kumele sizame ukuthi abantu abafundiswe ukuthi akunoma ubani othwasayo umuntu okumele athwase umuntu onobizo lokuthwasa awuveli ukuthi uvuka namhlanje uthi mina mne wethu sengiyahamba ngiyothwasa manje sihlushwa ukuthi sesiyapakisha sithi sengiyahamba ngiyothwasa ngoba sihlushwa ukuthi namhlanje abantu babuka ubukhazikhazi beyinyanga nezangoma behehwe ibona ngokuthi ubona mhlawumbe ubona usomaHhashi unemoto engaka unemuzo ngaka unani bese uthi uyathwasa ngokuthi nje uphupha amabhayi amabili izolo usuvuka usuthi hayi kumele ngithwase nami kanti awazi ngoba kumelanga uthwase ubiza imoya ngoba lento ufuna singayibalekeli ukuthi ngoba uzwa abantu bethi hayi ukuthwasa kuyimimoya emibi angiphikisani nabo ngento eyodwa ingoba wena uyahamba uyothwasa ungenawe ukuthi ufanele uthwase bese ulanda vele imoya emibi ungamangali mne wethu ubona abantu beshisa indwangu bethi hayi bona sebeyekile ukuthwasa yes asinankingi ukuyekile ethi hayi usemukela uJesu no nathi uJesu siyamkhonza yini inkinga eyi1 usuke wathwasa kungafanele uheheni lapho ubiza imoya vele okungafanele ayibize loyo muntu yena vele unomoya omubi ngoba umuntu onobizo yena ubiza ithonga la kubo kodwa ungenalo ubizo ubiza imoya emibi manje ke sesivala nje inayo inkinga la engcathenye iyenza ukuthi abantu bathwase kungafanele uye kumuntu omelaphi afike lapha akunika umbhemiso athi kuvula amaphupho manje usima umbhemiso into ethi lapha so uyaqala manje nawe uphupha kakhulu yonke into uphupha ikisa ngasekuthwaseni kanti wena all these past years gazi uphupha into ehambisana nokuthwasa yes all of a sudden because buna ama problems athile waya kumuntu omelaphi hayi akezivulela amaphupho kweSwati kodwa manje ukunika umbhemisa hayi ukuthi uyageza uyakhulapha ubhema nje umbhemiso uzovula amaphupho hayi mani ngithandaza nani ninawo umthelela ekuthini abantu bethwase kakhulu ungafanele khehla lami ukhuluma iqiniso futhi njengoba ngeke ngayiqala ngathi ingakho uzwa abantu abalapha bendabuko beba nokubathuka ilento okhuluma ngayo yebhuti kunezigubhu manje ikhona umuntu ulanda isigubhu sakhe la silande khona lesigubhu siba khona la ekhaya umuke wangena la endlini siyadonsa lento ikwenza ugcina usukholelwe ekuthenini unedlozi wena ikwenza ukuthi mawususekhaya ugcina umphupho ugobela ukuthi kumele ngisize kumele ngithwase kuwe ugcina ngaleso sikhathi uneminyaka
bese sibuya kuleyo mbhemiso. Umuntu mezokunika umbhemiso ethi uvula amaphupho, singakubala ukuthi omunye kupha izizwe, abanye bathi amajaji. Into efana nezilwane lento. Into ukuthi manje lento ikwenza ubone izinto ongenazo. Ngoba uyaphupha manje. Usuphupha mina. Kumele uzothwasa. Okusho lento ayihlukile naleyo lezangoma lezi ezithi mayithwasa abantu zifaka izizwe lapha emagobongweni. Wena ubone sengathi sonento ephakama isimo samandla licha lezizwe lezi ezixutshwe negobongo lapha yana. Uma nje umuntu waqalwa ukunika into yombhemiso ukuthi iqala uphuphe, waphupha vele wayi ukothwasa. Angithi ukubiza lo muntu awunalutho. Sifuna phakamise lento manje la kuwe. Uzofaka something. Lento uyayigwamanda kusho ukuthi uyenza ngenkani. Umthola lo muntu bese emangala ukuthi uma eza kimi mina ngiyamhlolela mina ngimtshela ukuthi wena wathwasa kanjani ngoba unalo idlozi. Ethi mina ngangibhonga ngangiprofit. Ngithi sikufanele. Futhi noma into uyidla lapha. Futhi noma ephuma waqiqibula into ayifihlele zona ngesikhathi ephuma eguduse ekhaya wayibona. Ngithi kwakunalesimo segobongo lento leyayisetshenziswa ayifakole la. Ningakhulu imkhuba esukuyenziwa mawusuphuma. Umuntu angayikhipha impela ngisho ngamfihle lapho uzoyikhipha. Kodwa akakahlali. Akasenayo lento. Kunalento le ukuthi ngeke sithi imfihlo ngaleyo ndlela. Abayibeke bebize bethizwa ngomoya. Kuthiwa hayi umuntu ubhemisizwa ngomoya. Ezwe ebona impela into ekhona. Kuyinto leyo lo muntu loyo kuyinto esingathi eyokuphakamisa, yokueda lo muntu uyamedela ukuthi abone. But manje into eshayayo yiyo le ukuthi akanalutho mfowethu. Simkhandile ukuthi abe notho, which ingakho lo muntu lo egcineni abone ngathi ubungoma kuyena bekuyinto embi noma into nje emoya emini ngoba kumsebenzele. Ngoba kumsebenzele futhi vele walanda yini imoya engekho. Okushuthi yena lo muntu singasho ukuthi ucelelwe imoya evunguzayo. Ibe yidlozi lakhe ngoba yena akanalo idlozi elifuna ukudideka. Siyabonga. Sizoqhubeka indaba le mawuhlushunise senayo imbuzo. Mawuhlushuna imbuzo ungayiphosa futhi yena udokotela usomaHhashi umtshela ukuthi ke nayo imbuzo nayo. Besibheka la indaba yokuthwasa kungafanele nokuthwasa okufanele la.